Kuliah bibro sai senpat kajing tip namta itu ke bastanat bani simenta kajing mare marathon te kane kawe ke bandai la arpoi trip match arjar pendrew kane la sengi sajan plang one broy marathon arjar pendrew run for a better tomorrow la penyaj daga jingseng samla palang presbyterian plang one broy kan mau katare kadai arpoi trip match arjar pendrew kajaka kadai po plang one broy playground kabai entry kadai arspa atengka marway te kane kan sedang baik napo mau senramo ti wakwa lek kapor kadai praba gym step kan sedang starting point kadai na PWD playground mau senram finishing point beda kan dai hapo plang one broy playground te ki bakwa lek kan mau kajaka ban starting kadai napo PWD playground mau senram te ka kilometer kan don lakumno khatlai la ne khatsau kilometer bat ka jaka kalong ba pun bet ke ba shuno bet hadu darapoi jaka open to all category kini price te ken ai banikong shipo hajar ba ar san hajar ba lai hajar te gini boyo consolation umut ba bosau du ba pra ken ai mar praspa tingkah mamo te kitu buka bani simenta buat way hadu ba pra kin yo price te ken ai ru ya kiba temen tam ba dia kiba kena tam oldest participant kinyo mar shihajar tengka but youngest participant ru mar shihajar tengka namta ging tip bakhamnya ban register namta kan jing mare ne ban kumno ban poi kumno ban ai jing tip bannya pila ban call kini nomor artali berada bah ne we ni kini desa kali namta jinon kam kumno ban poi de kumno kapor mas sedang ru kasang ru prabaji te radai nami nasional ru nami kam koloi nasional nang poi hi haka tega jaka haka por ba sedang tekan don ru suka food fest nda ada kajing ware nadu shipho hadu saw baji janbet chest number will be provided on 21st March kan ai haka tukas ngi chest number ka reporting time kadai inyo baji step te ka flag off pada kandai price tang step te yelek ban poi kapor wabiang kenang ba kandai ba guarantee kata ka jing yelek kai te tangi nehi kijing petip kule shugun